Wakambula be kinta bagi tugani kibe ke munina le nibuno loma ningo viti na ngona bina kongo na nonta programu wakata kaitiko na be bakara ramataki ka sai karua tiko ni madawa na kia na mai kambura gitu kina ene ka bina kani singni kuwa ndaba bina kata bakali usara na komisna bakatawa ni nonda obisa ni rani rasuletu na non rabi bakandonui me rangole tumai na ibakali silesi ne tambata babisa me ramai bakara ramataki kenda na be tikini lawa so na non reitabi rabosa mumbulu kina kina nonda matini tu meranga rabatu weekenda na lindi bono lama ningo kubiti ene kabi na kani singani kuwa ndaba bina ka saraba lebu ni tikopatike kenda o turoni obisa emosi ulila kemba assistant superintendent of police kabinga rabitiko ena Fiji Police Academy ena kabi na kani singani kuwa nda kinta bakati kina non rambula nimbula bina ka turoni obisa ena kabi na kani singani kuwa kani marau kimami ba marau takabaka lebu sara ni oni baka tiki kemuni nono muni oso baka muni mai ndambe na kabina ngani singini kuwa nembula tangana program e baka toka itiko na be baka ramataki daba bina kata ngaba lebu na be lutaki na mai TV na maramana CEO turangana director Mr. Stanley Simpson na kena soli na ngalala na be baka ndonui me mai kambura gitu ini kina na programu bina kongo kanda na sule sarti ko ngongo me na kinda bakati ko manda na nonda bulangi kanda na sule tiko ngondo na ngona merna baka madala tekira baka leka ni mbera ni baka tanga utiko na bitala noa ene kabina kani singani kwa ni bulu na sa turang ni tal tumo da baka bina chuna tambata da ne bisana buguni na mundo be batarai be bana turang nga sile na nona be baka nduni sule chiko na bata me kito baka sabu tu chuna tambata da ne bisa itu baru na sarci kino bali na ekabi na kaniko na bali usara turun bisa kani marau klani kare kita ki bana turang nga sile bu mer rawtu ni rambo yang atu kina nonda buno loma ningo covid na done sanango na kina raw tu ni kimami bakara ramata kina leni bonua na bingarabi na lebu ndong karabatiko na tamata ta bo bisa turun bisa na lebu kimami na reza tunga na noni antara tu na nomuni uniform ni bagai sulutu kina na lebu bikimami reza tunga no kimuni ndo besuka oira radala bakalawa raw madanga ni baka madala taka be kimami na itabi ndina oni wosambu mbulukina ni ongona oni sa vingomikina moni mailewena na tambata taka bobisa naka turani tal na tambata ni bisa baka na be tamban katanga ba mateni tu baka law takina tuyau sana kena duri kita tambata ni bisa cukuna law ni bisa na police act ne na kena tikina 5 sana section 5 ni police act sangai ndabu juga kana ni tu itabi bakalau itu tukun juga bawa pertanyaan itu mandated rules limu juga na itabi juga ka bakalau kita undun me kita nada kauna tamata tadi bisa mate yang kita juga ngo that force shall be employed the following functions mate na maintenance of law and order makena lore me juga na mulai bakarau me nambula bi malu binak na kango ikota ngami na lawa itu jana maintenance of law and order ya na ita bisa rakito baka dolet kina baka na obisa na kina karu tu unjuk na preservation of peace na kena lore mendam bula bi molo ibina ketiko me sautu tiko na tiko na ni tu ita bentam tani bisa kito be baka tunga na biniga kondo marore to ko na rocket kito preserve tak na state wato kachuk na peace ko ni na redike na takandona mbosi ni tikina se bosi ni sana se ndono kono frente ni lutu se ta kanto nang gitu liu kono rede no bisi ni na tiku kina se ni kito loga ni me kito li bagala tilat se kito bagoso se kito chiku serna me kito reda na bita mata baga ndo chiku no lomo ni songo ya me ramaru ta chiku no nan retiku ya nan do ni tu ta bisarna bago bisa rede ni kito na tiku no buna no oso skin na tamata na tiku no bisa ambleta ni tu ta kito bago lo chiku no bagala na keni katulu na protection of life and property dari recungan na singa na sa na no na singa nilu do na zonga domingo mai tadi ruha iyo ndo ngana nando reda no bisi ni durto ngone sala waga mer do be bakal teletitu na nonda bito sake ya na to nduri sartu ngai no bisa belat saranga na protection of life and property ando tarungir bali ndo wadi rolo men ndo to lakna na create expo ndo tarungir na ngone buli tapi ko kila ini tak kabu cukup bisa itu tak cukup tara cukup nanti kai
me bana chuki na mutuka baleta na totolo la kuto chuku bana mutuka ngarang itu tukunu bangor ni rawangara chuku na nonda soin basing liu sarvanga rela boy ngana bangana na era tumbu da kama sa rarongo da ni vital no taku esa na itai bisaranga ni no tu da kitu no bisa bana ngoni sala mi tu no chuku bana luria bana reba ba malu da la ko sindono lewa ui kuna bi na no mu bi muya kana luringur ronda danga ando me kana tamani ngoni limu chuku bana lobe la ko chuku na no titei rotel ngani baile na mbula baile talanga na nomuyau koya na protection of life and property na katolu chuku ni type ni tu type bakalaw waya ni atu me bongo ni sandu biso nraki tumpu na wai kimam na la ko na biti korkor biti kiti ko rendra dubu kina tama razemuri ya mbala ta chunga na kana maru chuku na mbula ni la kongo na covid-19 na la kumai ni la kona restriction reda na tampa da ni bisi tu ta ko me anra bona be na be duru ke ni bi bunu ya na kena sangi chunga me maru chuku na mbula sangi ni kito logo ni kya me kito bakadi ni tulewa to va chunga nei tai bi kito so mitiki na kito duri chuku na baka lawa na keni katolu sangi tunjo mo na prevention and detection of crime na kena kabai na kena tangoma kena taro bi na bosula ngodo na kena ngoni sal ngo kito baka bin na chuku na bana lot wate kena mai tv na mundo bi baka tarai na soni tuku ke baka sabu chuku na mundo bata ni program ya son tamate era bulidi kina sonaka rawneli taru vital nga kina sona masolo waya ni reda na ubisini la kwenda bango kota ina nambani sono buno merle ba bi ba ram tekina sangla kwal tunga ba meli ba kuliselo la ko chukene ko ni nakisaranga ni nona sanga me taru boko sono bosolo ko na roniad yeke kasado no bosolo kitu talanga ba dole chiku baka lawa me kitu na banganga na detection of crime bangangai ana buno kitu ba ya tekchukina ba lawa atakana kani kalima na ni tu tabi na tamu-tamu bisa na kwa na maintenance of law na enforcement of all laws and regulations na kena ba ku taki sana kena lure me na ba muri na ve lawa ke de tabu de mai dona ka nganda na ba mata tagi gubernur lindu ni kito na tamu-tamu bisa kito usin cukup kito no ko me kito vaga bangan itu law si kito mbulian dona law ya na buno nga iron tabu ke de mikina na law ya mana parliament kana bilau ke na plastik mai ni to daga daga tamata ni bisa me kiture de me marroi na bilau ke da ni kona rede ni cikungona rtuna tamban ni LTA sena tamban rtung karaba na bilau ka kena uno na uno mama rto bingara bisa na tamban ya yo cikutalanga ni juta bino bisa meda yango na ko cikubana section 5 ya na enforcement of all laws and regulations na bi tau ni retikungo rakoto cikumai na bi town council na non roko ko me bana local government na kena lawa ya tunu ko tu ngara tu korto baganda bor sona regulations kito ngeni to gadanga me kito banga ngata tak multani ni tu tai bagalawa ana limona ita bilili bagalawa vai tai tai chikina tamata tak ne bisa angai ne bingone ke bombuli kina ndo no bisa ko na oso bombuli chiku ana ngando to but chikon don ka bata ke chikina code of ethics na code of ethics ngo ko ba kai bombuli no bisa ngo nangaraba kina no ita bi bagalawa nangaraba chikon alomani ndo bat ko chikon code of ethics me mbai na tun chik banga will act honestly with utmost integrity kambal ngone ndo na dono bisa ena lezi ka chikubana no code of ethics no na takabo ko sono no bingarabi ena ulumbalete kina nambai ko ena mbai ni bingarabi waya wa kerru zotel tsinga kina bunta mo dan bisa ke bukai so na ibala bala ni bingarabi ra atu bikimni ni kila ni singen don me bakar tamu dan bisa otun chika sono ni sona tamata na bisa sarada ka so ni to sa ulumbalete na buno ndo me daba kini to elal ni bingarabi ko sa daka sabiki ko sa tiku daka saramo ko na nono baka tuluwanga bataki kwa na buna sa baka duretal to kena tamata dan bisa ndo na tambana baka tampikin do me banga ke kimam tal no bisa na internal affairs ana kena sange wala ngame kimam yanrap na me bingarabi kimam sini kimam bulana law kimam single law na law kimam bakdola tinga bolo me kimre no marruina law na bolebu turuna bisa na ba madala momona kimam mi mai bolongo ditukina na lini bonua kimam mi ba dina kata saranga baka lebu ni rani kimam mi mai baka raramata gitiko na itabi ndo ngarabatiko na tambana ni obisa na nonda bono lomani ko kobiti weekend ngana lini bonua me ado tale na ngone kataraba na ndo mandano nda dingulega na ngono nawe kagu to labo mai ndo mbateli katumba. Father, we pray in the mighty name of Jesus. Automatai bola bola tamangu. Automatai kala mai bikema. My friends, Jesus is the only solution to your inner pollution. Yes, I know. Join us from Monday to Saturday
from 2 to 4 p.m. on our Souls to Jesus program, right here on my TV. Nimbula binakatalmay na biokanya na ikaroon ni wasiwasi ni bitarong ya baka duritingo na programu baka tukay tiko na bi baka raramataki. Turun na bisa binakabali usara na kaki memi ba bulong tiki na. Yo ni wasi tiko na komuniti lang na ubisa ya bodi tiko na nomuni vingarabi na lomuni lawa kemuni tutakatiko. Raw mandan ni na baka madala taka baka lelay na tiki na ya kina tambana yung karabotiko na lomani mbay ni ubisa se na lomani tamatata ubisa na tiki na ya na lomani yan rabitiko na ubisa na kana kena sasangay chungo na me yan rabi na ni membingarabi na buku ni bingarabi kaya mataka mana bunta matan ubisa kime petini kime mi bingarabi chuko ituran tal kime mi tutaka chuko na abika ya nangan rabi chuko me berlin bunwa ya na wakata kamu sapa madalo chikina wakana nito functions ngona nindo ya ni bengarabi warasin wate ngona lindu puno ni somba kana kaira garabi kin rasin garaba binaka sangai manduli chungone kenando na nito tamban ko chungona internal affairs chikona kena director ko to songo bernabi kenabi lingani taka nabi ngona kedela ko mekin ndo ro chungona matangali kundu chukona complain against us ya roni complain tekin ndo na bisa ngona na bengarabi kita lang complain against police sangat bahkan dirabis kucukan itu na onu ya nabi complain kita mungkin sana laku mai sana sini garabi ngambil mana station ya laku mikinan complain ya sana laku mana tambah ni internal affairs orto sana kendo bangga ngai kim memlis mai merturi das ya tahu nabu ni atau kena kaya so dia na tamate ndono mena beite kibekina sana tahu kita na ngambil kita na daka meron nabu kena ni to bueta taki na totokan ni to bingarabi waya beralin buno so sa nanduri dar sar ndo batarong chuku ni ato sonaka sikim no complain telivi wana katambar na kila chuku bikim ni na lin buno achukun don ni to tambana dar na internal face retu chuku no bole takin tambata tani bis o chuku mo binot patel building na bole o turun bis mono ko tiken dar tal mandai liu na namur klan ni katul mbaka ni ulutanga no muni pamatal takati ko na itabi ndo karab ninguém tu não te conhece porque quando mendo na manela me reza mais ndo no bisa ni panati quando lor ni di tu mai na non raio ira se non vital no ira rai bangara se ni bas ngle butu mbaka na bisa wakana mentality na ni mami rai na lini bonua wakai ndo te ni tunga me baleta na no muni bingarabe o claro que muni ndo sangai e bakanture da ke ndo na tambana baka tokai tiko na community policing me semati ke ndo mai biki mam na lini bonua raw tali mantangani oni di tali zozo taka ba tali lai na zaba mantai ngaraba na community policing na nguni sala me semati ke mundu mai kina be kimami na leni bonwa na kabna bale bu turan tal na bengarabe bisa tolu chuko na wale lile ni bengarabe ko bisa sendo tukuni tuna styles ni policing do chuko na kabato ka chuko na reactive policing ngona matagali wale ni bengarabe ngo nangonondo yado kinana lenga kita usangka indo ya mbal na kena corona proactive policing ya na ni tondo la ko yani wakambe kana redaction bisar na yan rutolo man taw ya tiki chukini proactive policing ya non la ko ne remera referring bernya tona ka versa ba kamera sali ba kala telitiro sanga chuko ba ni tar chuko na community policing okay na chuko na community policing ko na don na tambano ba go bisa chuko na ortona chuko na charge room chuko na traffic chuko tala na community policing yuna yo na wale di bengarabi me batu kina na community oriented policing ko se coactive policing na ni me dakabo kito no bisa ngarabi ni kena yan rabi na no to me kito sa daga batikera lini bono na proactive policing aroni kito daga banga sono program kito daga banga kito sarangala ngameli bono rabe beta bikin se proactive policing juga kaya talakina ni tulakan me kito yan retawon proactive na community oriented policing ya na matagali wale di bengarabi ko bisa kito san daga saranga batikera lini bono na non rasa tuda kuira merasa daga batiki to ni kana sanga mi marui na tiku binaka sana bi mulai binaka na nonto kono na wana nanuya na wana mi bilu taken lo man tamata dan wisa na ngunturang na brigadier general wana si beningilo na kay rono bo sa to ko mate to ko community policing the way food every police officer is a community policing officer sa chikungona ni tu commissioner bakataw na
Assistant Acting Commissioner of Police tu urus tu rau na rede cukup ni sa sikowabok ya na nona sa sanga cungono ko me barita ka cuma bikin na vaka na ubisa nianggo na ngoni salah saranga sana ron dana ga andra pa binakin nonto puno kono community oriented policing ikitu talanga na lomani na police academy na kitu sa tab kitu sa bisu takabali na wale ni non rapa ka buli di orna mai bulo bisa na rekrut sauti kitu adam bitu ni kinda no mundo korobaturang unda sana baturang uli vingar besar kini balenguri ne ruku non rasala ko sarang wir na le runa robada na rekrutara ando sarang no ultang rangai was merasa ngai posa sana o rangai taka bat kerlin buno era ni to taka na program ya kitu bitar mu kitu na san di benua ortona ni to tambana inusuri na isten orto sangai bitar biar to na mati ni tikina wal ne sana ya nando bata community oriented police to sangai bitar bata kira me sangai me respon me na benua turun wis no ni satu na tingor ni satu besar tingor mai birna recruit na kena sema tigo ni kena benua ndanga no muni pamadal tigo ke baka sama tigo mai na kune tigo mengo ni marwana mai na bizana sana no da bunolo mani go kobiti santo na kana no muni sasanga tigo ba me ba kono bisa me bolu timbalate ni la ko saratiga mai na benua kemembale na biso tabi saratiga ba binaka kina tambana ba ko toka tigo na community policing na mundo sasanga tiko me semata na ubisa kina lindi bonua me rauni tamutubi me ba kombo ko kina na zala lebu sama ita katingo na nonda bonolo ban gokubi ranoni na ba matala tak manda ba lele biki mami na ka turan tal na boka chuka chikuna na tabana ko sa bagadola tine da kamera to urede mertu bingare batin lindi bonua sangai cukup na wale ni biar rabi ko batu ka community oriented policing don no biu bisa kedi cukup bici don mesana community oriented no tom di biar rabi so cukup na tambana di biar banggai bagana crime ya ko mosate ka busem mai tiko yan biar na bi tamana kedi ko klana ro ni buki ko no mo bi banggai kembali bahasa bena kete sono doru bena to na korro ko sa murenga na ngoni salanga na bonu na ko to na ya na community oriented police sangai cukup na community policing units o rengo ko rabaga dolati cukup mera reduir na nitu tamani bingar na community oriented orto san liu taka cukup na bingar ya terto na ngandra na bibu ko na bitamban orto na pasa bisu mo berto na bilu tak na station officer sebenarnya crime officer tu ngandra kan ngandra cukup sono nomdo ngani menangoli meme ya na bagambuto saranga sa cukup ya saya kata ini kiri tu orang negara betul dua na daga ni kena enrevno nondo bonu belata na buno no muni cukup nalini bonu kitunga me kena nalinga ni bingarabi kiture de me sangai me baga bina kata kena bingarabi una boleh bu turun bisa mo mona sarabia tiku mena pamadala ni pamadala tatiku ukla ni rani mena do matana non tadi mulai kelak birna abi kan da sema tiku mai dan ngai biro ngodin do motale na yoto ni tambana antara vital no tiku dikina ena ya kai bina kan singa ni kwa nawe kagu to labo mai do mumata ni kastumba. Father, we pray in the mighty name of Jesus. Automatai wala na tamangu. Autamai kama mai bikema. My friends, Jesus is the only solution to your inner pollution. Yes, I know. Join us from Monday to Saturday from 2 to 4 p.m. on our Souls to Jesus program right here on my TV. Mula tal tiga ni bikin tanah lini bono na siapa tiga mai, ena eka bina kan disingan di kuah na yoto tini ngau na dibital noa, watake na turang nebisa, emosi uli lakemba. Turang nebisa me itoma tiga manga me dibital noa, dorme dapat tiga kina na bidana minit sauti, na sa tiga na community policing gai tiga ira na no mundo, era tiga na bitamba na duindu italeso. Kememba liur sa kami bisa tiga bira, merasa mai tira tiga ni kina community policing unit. Wala tani sa toso tigo iliu na tabanongo namno na sema tatigo na tamada kada bobo bisa kina tini kabana sana ena bono loman go covid ni randi pamasala mata kina asarwali bu turana tal o sakat ko na tosto senta pata dini bis na ra chunga mana ulni belu taki redana kaya taka bu na ngoni turana komisina ba tawa tarame na lutu suko na bonua suretira talanga na vita mana sendi pamatin tu sana NGOs na noni laku ya nubunnya kem satu rumah kena bisa kita nabi sebiti ni don mesa bango ne laku
ni rena vi tambana keto go tu na vi dundi ni biasa ni tikini mbula erving karabikina kawal ngami keto na taka bona tamu tani bisu kosa kito sa taka bocungo na kena sa sangai juga merasa na pagararam ta kira baguli no bisa merasa red sa cuko na community policing unit orto sana liuta ka cuko na community oriented police ya sini ba ku weekend na kena bona bitamban o mai vingarabi na tulu no bule lami mai tarana balele na tutu wa piungo ya Dona kaya kita usang kami tak apa, na community oriented policing. Na kasar na kita kita beli tolu tonga kita bingai leva kita bingar rabi cukup na community policing. Na kita usang kay bita bati kita na bila tiket kolektif kita cukup. Kangor no mi alam ngani bingar nanu. Kita usang kay bita lebi kita usang kay reda. Mi kita usang ngarabi lamira barara. Ere kita lami ana nitu kita usang kita kapantam tim ya. Kita usang kita meni kita usang lakukan di bernabi tiket ko ya. Kita usah kota sarang na Ministry of Youth watake na Sports Commission. Dona model ro vital no chike na madaso chipate na maramana direct. SSP berata na do batamor. Na do batamor sara ko sa ta kabuchungo na turana commission ba katawa. No na sala ko vi reke na vi tambana se na vi songo korna ro ni mai itomani ni to bengarabi. Na sa chungo kito sum kito an ramna lawa e sanga imbetana kenda na kai bicinda re chuko na structures ko kenda alain kina kiba ko na program ni ndoni to ki e rona ka endo watu takbali na program do na so na vingar ngarabi na songo babonu o te kena ndo tele ni tu ni lotu e na kango e bakame ko tu lewa ta ko tu na program na lo man don mata e ko na buna sa ta bukala ini kina turanga commission ba kataw baleta chuk ndo bata model mi ngarabi na linu buno kito mi kito na redo kito na vitam bana kito kila ni rasa mi kina linu buno me nito windia wandao ni kena sangai me baka bina kata kena ngarap na law waya bagani tarong cungure ketu saketa kami lam ya nongke lakan ketu saketi muntang elu non rombo sera na tabongan youth meeting sa seng talon awareness youth meeting lamun youth meeting sala usar kamar to na Ministry of Youth sanda usar na vital no mersa register kor sara mai modi to kain mer register ava kapsar ngam Sports Commission no itu kona registration ngani Ministry of Youth ketu sataratal ngam sani to registration youth baka mesa ketu taka patanga indongana dongan memenan itu taga mga kito na itu tamana berarti niya na tamane bandura na matin tu mangkara ber tamuan tu sang kesem kito reto sar kan ro di bingar kono ko community oriented policing kito sang kai libu bir to no community ko sa mai training taki ber to na Sports Commission mer to sa organize ta kamo na to communities ber sar buling ra kabira organize ta kamo na non community place nga sin ko tala ber tamu tarong ber sang train tikir mon mi kata ken bungan itu volleyball ton mon Nona kaya tali ni una sa tu ni kena panggo kena katolito no man rona sing. Ora sarangan ali ni komite ko sarla kata kirmai. Ko chairman non romani. Gaya biya kami ni kitulakan bang ko walni zina kitulakan bi buno. Ora sarra baga raw sar tungan na tun mana. Sarra pawang yer chukin ngi to. Turun bisa utako semanta mo positeo. Ken membal na no mundo do vingar no bisa. Ne oirna ta troma da Ministry of Youth orto tapa gidonga kin tabongoni. Pertuna Sports Council saya tempat tambing doang kena gitu. Yo kimundo nabi tambah nak kede ando duru kede kina nak kena yang adi nomundo bingarabi. Iyo. Me yang ame kitu kata kababina kana ni tu function. Waktu bayi tebete kina kitu na sindron na kabutunga me baka kitu ndo na sungkusong. Sangat tu na ni tu uto sangat tu ni tu baka sama. Iyo. Kitu me kitu na ndo bata modlongan ya. Baka usaka juga sana na dewiri cuma na turana komisiona bakatawa ko sa bagarita ka chukumuka na before be kimami kami kimata ka kimami sana nende kan na tambay kimami kinabi abuno kimi ron siya kina kay bang tek ngana nito community post meramay non community santa ana banana na katu sa kami gawiya sa libi sar ngabir na be committee nanguna rada ka kini ba ya kito sanggay lakungan ni kito sanggay redo okay kibaka sarbe na katim ramay chumay to sumay karna nito traffic atun bebuka mungkin ada kena kanggo sangan itu tamata lagu morto na kremen to somesukon mengunsal telngar sate kebusia mai ni berna lalin buno ana to songon ni komintiran de polisi kalau cungo kono do batamol ketu sangat cukup mersa babuli itu bilang na tabata tani bisa magenta cukup banggo na kremen ko sarre tangan don ngone saruni kilau ko di sona tamata bimbi memang garabo na ngone meketu sakuni dola ta cukup kan ni cukur na bita mana sing di mamatin tu na injus so birang garabo na social services so birang garabo na social work so birang garabo na bitamban kitu meketu sa ya na banana no di cikin ndo batomor turun bisa namun di pamatal tati na buno sa di boti ko na acting commission ko sa di boti ko na level
na buno e bitar kina na bano bali bali ke da to na tigo boli ra ke na to sanga itoranga na ndo to kiu mega nda to sanga daga ke na to me baka na kani pa madal ta tinguri ndo tal me kana kani na bia barata kan imber ni mai zawati kuna non daru ngauna ena e kai bina kan singni ko na ke ba ndo na baka mama supan tam da ni bisu barna lini bonua na kena sa kiri mer sa kuni baya wo kiri me biki mame sombe kana yala lombe kana lako me bari te kichil sono bisar takam be ka tusan kasin kiki mereka kuni mudina mai kiawira non robana non ningona tamata ne bis tamata ne bis ko ndono songo songo ba duri sara blitz kim ne lin bono e kim na daga chikin na wono kim ngandra mo ni ndondo lingmai muni sangana kai tu tamata ne bis me so mi kim nikina na isau bina kali bina ngana non rasana tumbu mer na lu ben tumbu ndono mata kali waroni tikitiko era redo era ni rabangalal tek mena bi bako mo bote kena kaya tu melatini nda sami taka bata na bunong kono nda bunu nda murita kapana bi wala ke ni mbasulau sana bi kala ko chukume kono moreni me baka buna na nonda wanga ngai tu na bi wala na singi bina kinna nonda tiko ka ba mos ngan tabda na bisa komite rendet polisi sa kre bi kimne na bi songo ni tunguri ni sama mai mani ni mem di tamana bi komite polisi ronda me taka bata na tosilu na boleh ku turun lebih sa momo na sarti ko na pamadal nuita kani nangai tomani tigal talti ko na madao katarab na bitala no sama i bagadur rauti ko na kabina ni singini ko weekend dengan bio kaninda sama tikumai na program bagato kai tiko na bi bagara ramataki wa bne na kataki bagali besar na muni sulia na muni ngauna menda mai ndo batatiko na kiana rongo diti ko na ndo mondo tu na tambata no bisa weekend na kabina ni singini ko kasa tu kina na bole bi weekend le bonua be bakame pamadal takati ko na turanga no bisa emosi ulila kemba ni ngo na non de tabi todo ko senga ngani non rutoi tabi non de tabi todo ko non da na numire tu na lebenda na ka non da ka na sikini mataka merna ngai tumu da gitu mai rasa ambula tiko enandua na bonua e marro kina non ra ambula non retiko tiko kena non ra beisi ngani mataka me ado bona ngona kataraba bina ko le usara santa ba bina ka ba le na turanga komisna ba tawa ni non da ubisa na bono lo maningo ko viti kakina na turangan na marama na CEO Mrs. Rachel Ibulaono kakina na turanga director Mr. Stanley Simpson na Mai TV kakina na ngasilebu ni song lo tu isilebu boy non ra solitu na ngalala solitu na be bandonui me rongo dikina na program bina ko me ado bona ngona kataraba ni tei mode tokomanda